Jadi soalnya Pak, Abang Moro yang hamil angka hula-hula cuma tua Moro dia ke apung namin tulang namin sa luna. Untuk sino na kang Moro, langsung marong sino na kang Moro, bahkan sino marong Moro. Jadi mau lihat sama dia mau apung namin, tulang namin, dan lumobi dia kabariban namin. Hina pinasaha unak king, yang tabaso-baso marbite, ulos kalau nabu, dohot ulos na gajah. Masih marongana di basa di Batama. Hina pinasaha unak king, yang tabaso-baso, ulos na gajah. Gajah matuturi kami berita gabi berita horas. Jadi tulang opung, menutup sama dia unak king di garolona, masuk bahari tulang. Nasmaroh muna menutup so kumawa kami daw marsara-sara nating alay buat kami nating di inganan na so pa namin tuwang mura jalan ikan sumunima pagiduat namin alay na marunong doon tulang di hamu tulang namin na dia ima di Ino na dua-dua punta na barjolo matupaka sa lagudi. Pinukan yung punta na barjolo. Ito na ni si Barpuri. Di siya na ni. Soon na mabuwan. Tutungan ibagas. Bere muna dahot buru muna. Tulang namin na dia. Jadi saat kami sa mga burakter namin tulang na. Naman na burakter namin tulang. Jadi malah tema kamang buruh. Ang ujungan tama sa unang kapartorong jalan yang kami na pagpuhon di bere na paraja mangoro. Iya. Ala kami na pagpuhon bere na kami do buru namin so. Adoro sa pagpuhan yung nakamang buru. Bari dahuang mo siya boras pirisa do esito tiyo. Buang ngari diyan disan. Boras pir esito tiyo. Boras pir do esito tiyo disan. Di kamu baru bere, baik kamu baras pirlo, ay sejauh di Pelamina, asal di Pelamina manot di buan tulang ta bere na dot beruna. Bau nggak? Ya. Suka makan tulang lain, lau suka mau lau baru busuk sih banyak. Iya. Coba kamu mau olah sih, pakai kamu sama bang. Ya. Iya. Gak menunggu sana nila ya. Gak masuk. Kita mau masuk. Aduh, tua ini nggak lupa. Karena udah tinggi sih. Mamang baru. Asik kok isang. Tadi do. Meron dyan sa room. Oh, wala. Pulang. Boras pira si Jojo kami di sini.